الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيد الأولين والآخرين وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi mga palanggungan na kami Islam, waktu ini long tabia in programa na to wala daw siya mga nahalin in amoy in adlawan niya, so magawa in waktu long ta habiyaon na yari guro na to kalasahan namoy in tagda po long ta tagsuko sinamin waktu room, so magawa waktu bihaon long ta na ini nagliyo in ini program long ta sin siya iwan ni Sheikh Mahir kana yaon ni Sheikh Mahir insyaallah subhanahu wa ta'ala na biyayaon siya na long tain namin mawa sin tiap-tiap yasin waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Menjadi waktu ini long ta ganapan niya na isabing pengajian sin kita niyo tungod paparkala amoy in kalabiyahan sin pagbasa sin Quran mahamulya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala demo kita niyo marayaw ta na ini amoy puunan sin kita niyo katan amin suway na tutuod dito pagtuyuan ingaton karena in pagpaamong sin basahan in ito katan hika ini luhay sin panayma sin Allah subhanahu wa ta'ala rin ang mga amal ibadat sin kita niyo sabab na in Quran amoy in mapinda sa jalong ta in huruf yaon mapinday maana niya na sabi ito kaunahan na to amoy in hatihon muna in kalabiyahan si namoy pagbasa sin Quran sa Allah subhanahu wa ta'ala kalumahot na kita niyo pa amoy sampay kahatihan na to nakataan insya Allah subhanahu wa ta'ala. Di na ako magpalukay tukbal ko pa kung na to kalasahan in amoy waktu ini wayro na rukaing din ako na to Sheikh Sabir Umar wal yatafaddal fadilatuhu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أيها الإخوة الأحباب أحييكم جميعا بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan ng mga agama Islam, alhamdulillah yari na isab kita niyo na kapag sa abu hawakto ini haamuin ha Islam TV ini. Alhamdulillah in maudo nato ha adlo ini na kalabihan sin pagbasa Quran. Sebab mga palangungan na mga agama Islam in Quran ini amo ini in paduman sin kita niyo ha pag-agama nato ha agama Islam. Yari halom niya ingkatan kasara-saraan. Hangkan in piwagib ha tiap-tiap Muslim amo in Muslim nag-angan-angan siya makadawhat siya sin kalabihan din Allah subhanahu wa ta'ala iban nagmabuga siya pa amo in siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala na subay niya patawuran in pagbasa niya Quran. Patawuran niya in pagbasa niya Quran ha katihabaan sin mga waktu biyayan. Labilugan na in amo in habulan Ramadan hati ni amo in sungsung na amo in sumampig kato in bulan Ramadan. In pagbasa sin Quran yaon na takarruban ila Allah azza wa jal wa talaban li mardatihi wa ta'arrudan li fadlihi wa thawabi.
In pagbasa Quran ini hati niya, ikasuk sin manusia patuhan niya Rabbul Alamin. Ikasuk patuhan Rabbul Alamin in pagbasa sin Quran. Iban ikadohat sin rida din Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ikadohat sin tutumbasan ibang kalabihan din Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na din na sa mapyaon in Quran ini na khairu kitabin. Amo na ini in pinakalabi marayaw hakatan mga kakitab-kitaban. Amo in piapanog sin Allah Ta'ala mo pamaamo in mga kanabi-nabihan niya. Damikyan in Quran ini piaturo ni sab sin Allah Ta'ala doon na nabi amo in ashraful anbiya, amo in pinakamulya hakatan sin kanabi-nabihan. Iban doon, piasaplag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in Quran yan, pamando sin Allah Ta'ala, ha mga manusia amo in khairu ummah. Khairu ummatin ukhriyat linnas. Tinya, piasaplag niya in Quran sin Allah Ta'ala doon na pinakalabi marayaw din ang mga ummah. Amo na in ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hangkan nyanganan sila khairu ummah sabab nagdara silang sinsipat amo intong kaginis. Haparman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. In kaonan nyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, imana niya ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu nalong niin mga ummat, mga manusia amo in sarayo-rayo manusia. Amo in piyagwa mong pa mga manusia. Nagdarasin amo in agama, pinakamarayo din ang katan agama. Iban nagluto silang sin tungka ginis pakaragyaan. Ikaysa na di sila magbati laul sin panawag-tawag nila ang mga manusia hasupaya imano siya makahinang sinhinang marayaw. Iban di sila magbati laul sin pag nawag-tawag nila hasupaya imang manusia di sila makahinang pahinang amo hindi kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saltain sila tinya mahugot in pag-iman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In khaira ummat yaun, di tiukbalan sin Allah Ta'ala haamuin sa rayaw-rayaw sara. Ibang pinakasampurna sara. Amo na in pagpaturon niya sin Quran, mahinang padduman sin kita niyo mga ummat Islam. In Quran yan, piaturun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala likay yakra'ahu al-muslim wa yatadabbarahu wa yatafakkaru fi ma'ani wa awamiri wa nawahi thumma ya'malu bih fayakunu hujjatan lahu 'inda rabbih wa syafi'an lahu yawm al-qiyamah. In Quran ini na piaturun sin Allah Ta'ala hasupaya mabasa sinto muslim. Bukan ang pabasahon ng Quran ang pabilaon taon miyatay. Subay adlaw-adlaw dihilan mo waktu in pagbasa mo sin kitab sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa gawa zaman na to bihayaun. Tiniyaing kaibanan din ang mga manusia na mataw din kaligapan nila. Biasa upama niya, naliligap si mga pag-internet biyayan. Bamakat sa zaina mo in internet na yaon hang kaadlaw padwa adlaw, masusa siya. Lando in kasusahan niya sabab di na siya makapag-connect iban mga kabagayan niya. Sa gawa,
bang makat in pagbasa niya sing Quran hang kaadlaw padua adlaw at tawag kahang kapito biyayan di siya masusa. Di siya masusa makat in parsubatan niya iban Tuhan niya Rabbul Alamin. Sa gawa, bang makat in parsubatan niya ibang pagkahin niya manu siya masusa siya. Na di na sabab yaon mga palanggungan na mga agama Islam na ando subay basahon na tumarayo in kitab sin Allah Ta'ala. Talion na to unuin, makna sinamuin, ayatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban, pikilan na to unuin, maksud sinamuin mga katanian. Iban, may tapya panog sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban, ingatan na to in makna niya. Iban, uno indaakan haamo innabas sa muyaon. Iban uno impianglangan haamo innabas sa muyaon. Mahuli, ang pabila kingatan may makna niya. Ibang kingatan mo na inamuin daakan doon ha lom niya na wajib subay mo hinangan. Subay mo hinangan ha ginawabaran mo. Supaya magmumpa at in Quran. Supaya maon in Quran hugyatalak. Bang on doon na nabasa mo ang mga pianglangan doon, hati amarayo in pianglangan yaon, iban, aniban mo siya. Aniban mo siya, ang pabila hihinang hiyati mo in kitab sin Allah Ta'ala. Iban, hinang mo indaakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban, ianiban mo in pianglangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amo inna sabot halom sin kitab ni mulya, na di na kumalong sa lama-lama niya. Iban mahinang in Quran yaon, hugyatalak hati niya lindagan mo siya, hapagbak mo iban Allah Subhanahu wa Ta'ala, haadlaw gana-gana. Damikyan in Quran yaon, apabila piyaruri mo siya marayaw diha dunya, biyabasa mo siya marayaw, memorize mo siya, hiyati mo imakna niya, hiyati mo inuuno indaakan doon o iban uno impianglangan doon na maon in Quran yaon, sumafaat kay mo adlaw kiyama. Sumafaat kay mo adlaw kiyama. Janjian sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in mga manusia, amo in nagbabasa sin Quran, iban hihinanginan uno hukuman halom niya, hinang nila nindaakan sing Quran. Iban ianiban nila ni pianglangan sing Quran sa amo inlo sin Allah. Di na sila malong diha dunya. Iban di na sila makananam kabinsanahan na adlaw kiyama. Parmasin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ittaba hudaya fala yadillu wa la yashqa. Hisusyo imanu siya. Amo in magad siya pamandukulon sin Allah. Na di na siya long niya malong diha dunya. Iban, di na siya makananam sin siksa sin Allah Ta'ala adlaw kiyama. Na di na sabab yaon mga palanggungan na mga agama Islam. Sube aniban sin kita niyo. Amo in bariman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala at tawakan nangangako Muslim pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sube aniban sin kita niyo. Amo in katay Quran na to inamo in Quran. Imana niya, di nato na parulihon, di nato na basahon, di nato na hation ni maanan sing Quran, di nato hation ni uno indaakan sing Quran, iban di nato na hation uno impianglangan sing Quran, na lando amuin masusa, sabab janjian sin Allah Ta'ala, amuin kasibpitan haadlo kiyama. Haparman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ha surah Taha, long niya, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا. Hisusyo imanu siya manaykuri sin kitab sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di niya pangadjian in kitab sin Allah, di niya hationin maana sin kitab sin Allah, iban di niya hationin uno indaakan, iban uno impianglangan doon na
Hadlo kiyama magbag sila ibantuhan niya, nagdara sila sindusa dakula pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian haparman niya, dendah surah Taha. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Imaksud sin ayat yaun kulang labi, hisusulon sin Allah Ta'ala immanay kuri. Hati niya di na magparuli sinamuin kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di niya pangadjiun. Di niya agaran indaakan sin Quran. Di niya aniban ipiyanglangan sin Quran. Na di pahadun niya dihilan na sin Allah ta'ala kasibbitan sin kahalan. Bukun imaksud sinamuin kasibbitan sinamuin, di na siya makakaon sinamusibit niya. On waktu hati niya mataw din altatabiayan sa gawain hal tabiyan masibit hati niya magbangkat in mga problema biyan mga malagko problema idil sin Allah Ta'ala kato. Na ingkatan niya na result sin amuin pagtaykod ta kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iniyadto di pahadon niya hadlo kiya malanduin sibit niya sabab lon sin Allah Ta'ala wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Hati niya adlo kiyama, pagwaon sin Allah Ta'ala siya din kubur niya. Harap niya pa parang mahsyar. Sa di na siya makakita. Papanjariun siya sin Allah Ta'ala, manu siya buta. Na di na sabab yaon, mamung siya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala long niya, ya Tuhan kulong niya lima hasyartani a'ma. May talong niya biyayaon natin niya biyuhi mo ako hakabuhi hadlo akhirat. May talong niya bakun na biya kabuhi ko hadun niya ingkabuhi ko hadun niya long niya ingkaonang kulong niya makakita kulong niya biyayaon long niya di na kulong niya makakita. Sambungan sa sin Allah subhanahu wa ta'ala in ayi sin Allah kadhalika atatka ayatuna fanasitaha. In kimugdang kay mo yaon hangkan di na ako makakita ataw kanabutan ako bihayan. Sabab, piyaratong namo kay mo in ayatan namo. Yaon kay mo in kitab sin Allah Ta'ala hawak tumuhadun niya. Sa gawa, piyahil mo in kitab sin Allah Ta'ala. Di mo na siya basahon. Di mo na siya dungugon in mga kuan niya bihayan. Iban di mo hinangan ina mo indaakan niya. Iban wala mo iyan ibanin amo in mga piyanglangan niya. Naday na sa papiyaon, nung sin Allah Ta'ala na ayaw na kolong niya mga yu atawa ka amuin, magkumplain ka kulong niya, kadhalika liyawma tunsa, in ikaw, doon halom sin kabinsanahan, halom sin narkayahannam, nalupahon na mo kamulong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga palangungan na mo haaga ma-Islam, bang mabaya ara kita niyo haamuin, mabulat impangita nato adlo kiyama. Hati niya, di kita papanjarion sin Allah Ta'ala pagwaon din na kubur tabian amuin buta, ando subay basahon nato in kitab sin Allah Ta'ala. Iban hation nato indaakan niya, iban piyanglangan niya, hinangan indaakan, iban aniban in piyanglangan. Sabab mga palangungan na mga agama Islam, di hindi inibeta sin Allah Ta'ala halong kitab niya, amuetid sa mato, mga manusia adlo kiyama. Sabab in Quran yaun na laray ba fi, wayroon pagduarwa halong sin Quran yan na tanto bennal tuod inibeta sin Allah Ta'ala. Damikyan mga palangungan na mga agama Islam, in Quran ini dakula turing karayawan niya amuin apabila parulihun mo siya atau kabasahon mo siya. Tumampal kay mo ingkatan amuin pakaragyaan sin Allah Ta'ala. Tumampal kay mo ingkatan uno-uno. Amuin zimato sin mga tauna kauna wala mo na iabutan sin kabuhi mo. Biasa kaula-ula amuin nabuhi ko sarta sin mga tauyaw sabab kaya hatian mo in zimato kanilan amuin mga kahalan nila. Namikyan in Quran yaon,
hinduan ko sin uno in hinangan mo biyayaon amo in magmumpa at kay mo hapwasin kamatay mo. Namikyan, biyabayita sin Quran, bang magad ko hapamando sin Allah Ta'ala na biyabayita niya, dihilang ko kasanyangan biyayan. Nabang di ko magad, dihilang ko kabinsanahan. Dadi na sa bapiyaon, na ikaganap sin pag-iman sin manusia. Hangkalong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran, Suratun Nahl, law sin Allah Ta'ala, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Ibang piyapanog na mo mong kay mo ya Muhammad in kitab yan, amo in Quran. In Quran yan tibyanan li kulli shay. In katan pakaragyaan. Amo in zimazato na kauna. Iban kahalan bihayaon. Iban nasusun waktu tabihayan. Iban tunguzin pa amo in aadlo akhirat. Iban amo in pagdunya na yaon nakatanhalom sin Quran yaon piatrang niya katan atau kapiatampal niya. Tibyanan li kulli shay. Wahuda. Iban in Quran yaon pamando sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rahma. Iban ikadohat si manusia haulong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bushra lil muslimin. Iban pakuyag sin Allah Ta'ala ha mga bangsa muslimin. Na din na sabab yaon mga palanggungan na mga agama Islam. Haayatan yaon na kaingatan na to inamuin kabatok na to sin pamando sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban kadohat na to sin rahmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban kakawa na to sin kakuyagan sin kita niyo na doon na Quran sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doon na pagbasa sin Quran. Doon na pangagad sinamuin daakan sin Quran. Doon na pag-anid sin pianglangan sin Quran. Sabab in Quran yan na himumungan kalam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hinang-hinang sin manusia. Namikyan biyabaita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ha. Dukain ayatan niya. Ha Suratul Ma'idah. Law sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Sebenar tudlo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya unna di matangkaniyo. Dena Allah Subhanahu wa Ta'ala insahaya. Iban kitab, imana niya amo in Quran, iban pamando sin Quran, lando matampal. Yahdi bihillahu man ittaba ridwana. In Quran yan, pamando sin Allah Ta'ala ha mga manusia, mabaya magad, mabaya demohat, sin karidaan din Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban, supaya imanusia makagawa, di na kalinduman makakadto silang papakasawahan sin agama Islam haizin sin Allah Ta'ala. Iban supaya kahidayatan sin Allah Ta'ala imanusia paran mabuntun. Nang pabilalong taamo intay kurang ta in kitab sin Allah Ta'ala dita siya pangadjion. Iban dita siya hation in kitab sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiyadinin kadohat nato sin pamando sin Allah Ta'ala, sinwala nato piangadjiin amo inkalam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nadena sabab yaon mga palangungan na mga agama Islam. Bang mabaya kita niyo demohat sin patumtum sa rayaw-rayaw patumtum. Naway na lamabi din na kitab sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang mabaya kita niyo amo in kaubatan in pangatayan na to. Ibang maiging gahas sin pangatayan na to, amo in supaya makatayma sin pamando sin Allah Subhanahu wa Ta'ala na ando yaon doon niya kabakan in pamando yan ha kitab sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha parman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Yunus. Law sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
Uka mo mga manusia lon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Saban to di matengkan yung impamando patumtum din Allah ta'ala. Uno ipatumtum yan. Amo na in kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban di matengkan yung inubat. Sin katan sakit sin pangatayan niyo. Katan sakit halom sin daghal niyo. Uno inubat yaon. Amo na in kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala mulia. Iban pamando. Iban ulong rahmat ha mga bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na din sa mapyaon mga palangungan na mga agama Islam. Bamabaya kita niyo, amo indamohat kita niyo sin sarayo-rayo patumtum bihayan. Na yaon na halom sin Quran sin Allah ta'ala. Bang damohat kita niyo sin sarayo-rayo ubat. Hakatan sakit halom sin daghal si manusia. Na yaon na halom sin Quran sin Allah ta'ala ingkatan ubat. Yaon. Na din na sabab yaon mga palanggungan na mga agama Islam. Hinangan nato inamuin Quran yaon. Amuin maharap nato impamando sin Quran halugay sin kabuhi nato. Iban ingkatan amuin kakahinang tadiha dunya na subay lemabay kita harendiin inamuin pamando sing kitab sin Allah ta'ala na doong kita. Dendi indaakan niya amuyatin hinangan ta. Dendi inipianglangan niya amuyatin anibanta. Bukun amuin hinangan ta, dendi ning kagustuhan sin amuin pangatayan ta. Bukun amuin anibanta, dendi ning kagustuhan sin pangatayan ta. Sa gawain hinangan ta, dendi ining kabayaan sin Allah ta'ala. Iban anibanta, dendi hindi kabayaan sin Allah ta'ala. Na din na sabab yaon, mahinang in Quran, hati niya pamando kato, iban ulong kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, diyan di ang kita sin Allah ta'ala, halom kitab niya. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Hiisiyo imano siya magad. Hapamando sin Allah subhanahu wa ta'ala, di na siya malong diha dunya. Iban, di na siya masiksa ataw kamabinsana ha adlaw kiyama. Dahil na sa mapiyaon, in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya, hatungod sinamuin kalabihan sin pagbasa sin kitab sin Allah ta'ala ataw kapag pangadji, ha kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban hinangan siya, iban ipanghindo siya. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari long niya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. In sarayo-rayo kanyulon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nahisyo imano siya pangadjion niya in kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hisyo imano siya pangadjion niya in kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkengatan niya na in kitab sin Allah ta'ala na subay niya ipanghindo. Na amuyatin sarayo-rayo din ha umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mga palanggungan ng mga agama Islam. Naingkita niyo mga kamaumasan sin mga bata. At tinanabisi na kita niyo sin paglagan nato sin mga pakaragyaan sinamuing kaboyanan sin kita niyo. Na ando na kawaon nato mamawi kita hadin ang mga kaanakan sin kita niyo. Biyayaon natin niya closing na in mga kaiskulan si mga kaanakan sing kita niyo na ando dihilan na tumumpa at in 2 bulan yan amo inwero class nila mga school pasoron nato sila mga madrasa hasupaya sila amo in umingat sila kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, umingat sila sinamo indaakan sin Allah ta'ala, iban umingat sila simpianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na din na sabab yaon kataan kamadra-madrasahan nag-open bihayaon hamo in summer class yaon hasupaya in mga kamadrasahan in kataymanguran niyo mga kaguruhan hasupaya makatambing kaniyo hapagbiat ha mga anak niyo halom sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab kita nato na iban dingog nato na invita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya khairukum man ta'allama al-Qur'ana wal 'allam. Hati niya sarayo-rayo kaniyo amo in mano siya pangadjian niya in Quran sin Allah ta'ala
Mahuli bang kingatan niya in Quran sin Allah Ta'ala, ipanghindo niya in Quran sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na di na sa bapyaon mga palangwan na mga agama Islam, na ayaw kita niyo maghaman-haman, subay ayaw kita niyo magbatilaul sin amo ing mga kaanakan sin kita niyo. Duyan na to sila kamadrasahan hasupaya amo inhalom sin 2 bulan makamemorize sila hangka gyus atau kadua gyus din na Quran sin Allah. Pag ubos kingatan nila ni makna sin kitab sin Allah Ta'ala. Demikian piyangdakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ing subetu dati niya basahon ni Quran sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakan amo inhinangan nato in Quran sin Allah Ta'ala para sa zaha mga tao mga patay. Bang ondam yatay, mangimbait na kita mga tao amo imengat magbasa, hati niya tamatan into yaun na patay. Mga palanggungan na mga agama Islam, in Quran, piapanog sin Allah Ta'ala, hapamando, hapara ha mga tao buhi, bakan para ha mga tao patay. Liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. In Quran pamando sin Allah Ta'ala ha mga tao buhi, bagang pamando sin Allah Ta'ala ha mga manusia patay. Hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Basahan niyo lon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in Quran. Basahan niyo in kitab sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sin basahan amo in magad ha amo in aturan amo in kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imaana niya doon kaniya in hukuman sin tajwid hak pagbasa kaniya bihayan. In mahaba subay pahabaon in mahupo pahupuon siya baken in mahupo pahabaon in mahaba pahupuon siya. Na din sa mapiaon na dita makawayaon subera kita umalop ha mga tao amo in makahati si mga pakaragyaan yaon. Malong ta magbasa sa zakita sinamo isa-isa tabihayan, hadita kengata ni mga ahkamut tajwid na di kita makaamuin makawain sampurnahan pagbasa sin kitab sin Allah Ta'ala. Long sin Rasulullah basahan niyo in kitab sin Allah Ta'ala. Basahan niyo in Quran long sin Rasulullah sabab damatang in Quran yaon hadlo kiyama sumapaat ha mga tao amo inhimati kanila himihinang kanila iban imanid simpianglangan sin Quran. Wala na mayta in Rasul sallam long niya syafi'an li qari'ihi. Bagkalang wala na mayta siya long niya in Quran damatang si hadlo kiyama sumapaat ha nagbabasa kaniya sa gawalon sin Rasul sallam syafi'an li ashabi hati ni in Quran yaon na sumapaat hamo in mga tao amo imyamagat kaniya. Imana niya hiyati nila ni maana niya iban hiyati nila ni daakan hinang nila. Hiyati nila ni pianglangan ubos iyan iban nila. Wala na may tayo sa salam syafi'an li hafidhi. Hati na in Quran yaon hati niya sumapaat hataw na kami memorize kaniya. Wala sa gawalong sin Rasulullah na syafi'an li ashabi sumapaat hataw amo imyamagat kaniya. Na din sa mapiaon mga palanggungan na mga agama Islam, imano siya amo in ahlul Quran. Imaana niya amo in nagmemorize sin Quran. Na bisan pa uno in kadawat sin memorize niya Quran, na di pa siya kanganan sin hafidul Quran, hahingga amo in ingatan niya imaana sin Quran. Hahingga amo in ingatan niya indaakan sin Quran, mahuli hinangon niya. Iba hahingga ang ingatan niya pianglangan sin Quran, pagubos aniban niya. Ampas siya kanganan into yaon ahlul Quran. Na in ahlul Quran mga palanggungan na mga agama Islam na ahlullah. Silan in family sin Allah Ta'ala wa khasatuhu. Na di ko mabayak magmakuyat. So pamain kita maasa tiniwala kita nakaabot si mga pakaragyaan niyo na mamawi kita ha mga anak ta. Di ko makuyat sin anak mo makamemorize sin Quran. Kingatan niya imana sin Quran. Kingatan niya inhukuman sin daakan sin Quran. Iban pianglangan sin Quran. Ubos ihinang niya implement na ginawaran niya. Iban na nawag-tawag siya mga manusia. Hasupaya imanusia makahati haagama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namuyat tilo sin Rasulullah hamaan sin hadis niya. Hati niya imanusia amuin hat siya nagdaak sin anak niya. Hati niya piapangadji niya in anak niya haagama sin Allah Ta'ala.
Ataw ka kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala na imano siya yaon. Nagdaak ha anak niya. Kaya pangadji niya ha kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala na adlaw kiyama in ama iban ina dihilan siya sin Allah ta'ala taj ataw ka kuruna. In kuruna yaon masahaya din sin sahaya si mata sugadi ha dunya. Na di ko magmakuyag inyad to amo inhat ko nagdaa ka anak mo mga jibiya. Nabiyadiin na babang ginawa baran mo na in nagmemorize sing Quran. Ginawa baran mo na in imingat sing Quran. Ginawa baran mo na in imingat hati niya nag-implement hasara sing Quran biyayan. Iban imanip sing pianglangan sing Quran. Aday na sabab yaon mga palanggungan na mo agama Islam. Mamasa ko sing Quran ini lando dakula impahala niya. Hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mim wa harf. Di kolong niya makuyag hambuk sa huruf sing Quran mabassa mo. Hambuk sa huruf sing Quran mabassa mo. Dihilang ko sin Allah Ta'ala karayawan hampu. Nakabasa ko sin to huruf. Biya alif lam mim. Alif, iban lam, iban mim. To huruf. Nakakawa ko katluan karayawan. Nakakawa ko katluan karayawan. Naday na sabab yaon mga palanggungan na mo agama Islam. Mahipo ko sin karayawan apabila adlaw-adlaw nagbabasa ko ang kitab sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adlaw kiyama, imanu siya amuin nagdarasing Quran. Iban amuin, hinang niya indakan sing Quran, iban pianglangan, na ginawabaran niya ataw kaiyan, iban niya in pianglangan sing Quran. Dumatangin Quran yan. Lo sing Quran yaun hatau yaun tagdapo kaniya, yuqalu li sahibil Qur'ani iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatan taqra'uha. Basaha damatangin Quran hataw amo in nagbabasa kaniya. Lo sing Quran kaniya basaha long niya. Tinya ipabasa in Quran yan. Basaha long niya in Quran yan. Pamungan sin Allah Ta'ala amo intaw nagdarasing Quran. Long niya basaha in Quran yan. Ipabasa sin Allah Ta'ala kaniya. Habiya kaonan niya diha dunya nagbabasa sin Quran. Sabab long niya in daragya. Idihil sin Allah Ta'ala kaimo na doon halas amo in ayatan mabasa mo bihayan. Imana niya dende in tawad sin amo in ayatan mabasa mo tiap-tiap ang kaayat biyayan hambuk daragyat hambuk kapangkat biyan idin sin Allah Ta'ala kaimo biyayan. Na dena sabab yaun di ko makabasa Quran yan hadlok kiyama bang hiyahaman-haman mo siya diha dunya sa sagawa bang hirap mo siya marayo diha dunya hinang mo amuin kabuhi mo in Quran yan diha dunya na adlok kiyama ipabasa kay mo ubos mabasa mo marayo habiyara kaonan mo hapagbasa mo diha dunya. Ayaw kita magkuan so pamalong taing kita tagakallo kita biya natin di na kumamasa sing Quran gamana ko magdusa pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayaw malagko impahala niya. Lo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lo niya alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barara walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alayhi shaq lahu ajran. Imano siya lo sin Rasul sallam nagbabasa sing Quran amuin maingat tul siya magbasa sing Quran hadlok kiyama dihilan siya sin Allah Ta'ala darajat habiya darajat sin mga kamalaikatan niya sarta sin mga malaikat sin Allah Ta'ala amuin mga malaikat masuk patuhan Rabbul Alamin. Adapan imano siya amuin nagbabasa sing Quran sa kasibitan siya di siya tanto amuin bakan siya maingat lando ha Quran sin Allah Ta'ala magbasa sa nagludto siya nagtuyotod siya mamasa sing kitab sin Allah Subhanahu wa Ta'ala na double impahala niya ikaysa na pahala sin nagbabasa siya kitab sin Allah Ta'ala ini kadua pahala niya amo in kihunitan siya nagtuyo siya nagludto siya
Nangkan mga palanggungan na mo agama Islam. Bisan in kaonan tati niya bakang kita tanto may nga ta Quran mamasa na subay kita magtuyo sa dubli in pahala idihil sin Allah Ta'ala hamano siya biyato in kahalan niya. Adena sa yaon mga palanggungan na mo agama Islam na mga yukita niyo pa Allah Ta'ala amo in tawfiq iban hidayat gayan. Hasupaya lumasa kita niyo kitab sin Allah Ta'ala. Hasupaya amo in mabasa na to adlaw-adlaw in kitab sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sarta in niyat na to tulus ikhlas pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya la hasada illa fitnatain. Wero ulong niya kaibugan sin pagkahin niya mano siya doon hamuk mano siya buat malengkan amo indua pakaragyaan sa zain kaibugan si mano siya. Mangkakitan si mano siya wala nakaabot ha daragyat si mano siya amo in nakaduhat sin dua yaun makaangan-angan siya amo in mahinang siya biya mano siya yaun. Ikaysa na rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yakumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar. Maano siya ikaysa maano siya dihilan sin Allah Ta'ala ha Quran. Imana niya tiupikan siya sin Allah Ta'ala ha Quran. Hati niya biyabasa niya marayo in Quran. Piangadzi niya imana sin Quran. Iban hiyati niya inamuin daakan sin Quran. Iban pianglangan sin Quran biyayan. Pag ubos hati niya katihabaan sin dum iban adlaw biyabasa niya. Sibura in kaunan niya nagsasambayang siya at tawag ka amuin bakang siya nagsasambayan. Na din na sabab yaon, imano siya wala nakaabot sin daragyat sin bihayan. Maibog tul siya. Maibog tul siya. Walau punin biya mga tao amuin nakahati agama sin Allah Ta'ala. Biya amuin biya kamo makakita kami sin mga mano siya naka-memorize sin Quran. Labi luba na amuin iyang malanila ni Quran na landuin amuin ibog na mo may tawala ko naon biya kan kuha na yaon na kami muraising kitab sin Allah Ta'ala. Na din na sabab yaon umibog tuod kita biyayan na subay mamawi kita kawaon ta din ang mga anak tabiyayan. Ini kadua amuin mano siya kaibugan sin pagkahin niya. Mano siya dihilan sin Allah Ta'ala rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiqhu ana al-layli wa ana an-nahar. Maano siya dihilan sin Allah Ta'ala alta. In alta yaun, tiupikan siya sin Allah Ta'ala, sinamuin, piagnapaka niya, hakabayaan sin Allah Ta'ala, katihabaan sin dum, ibang katihabaan sin adlaw, haamuin karidaan sin Allah Ta'ala. Na, maibog lando imano siya amuin mga miskin. Makaangan-angan sila. Bang biya ko kan kuan yaun, na napakara ko biyayan. Mambiya ko kan kuan yaun, nakahinang siya masjid, nakahinang siya madrasa, nakadonate siya lupa piatindagan si masjid atau ka madrasa na makaangan-angan tudi mano siya wala nakahinang sabab hati niya inhinang yaun marayaw iban hinang amo inweroon budto niya bisan mo mapatay na siya halugay sin amuin lupa yaun hati niya madrasa yaun atau ka masjid yaun unit niya biyan haon mga ngajiroon bisan niya una si halom sin lupa masi magdaratang kaniya in amuin karayawan sin amuin alta niya. Na di na sabab yaun mga palanggungan na mga agama Islam subay darang kita niyo nangangayo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Darang kita niyo nangindua pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sin amuin lemasa kita niyo hamuin pagbasa sin Quran atau ka Quran iban pataptapan sin Allah Ta'ala in pagbasa ta Quran biyayan sarta hati niya amuin maikhlas in pangatayan ta pa Allah Ta'ala pagbasa ta sin Quran. Namikyan subay pagtuyang tungod sinamuin Muslim in pagpangadji niya biyadinin kaingat niya hamana sin Quran iban biyadinin kahinang niya sindaakan sin Quran iban pianglangan sin Quran supaya niya kaaniban. Na din na sabab yaon mga palanggungan na mga agama Islam na ayaw kita niyo magbatilaon. Mga katay manguran na mo amo in nagluludto maghindo sing kitab sin Allah Subhanahu wa Ta'ala
ayaw kita niyo magbati laul sin amo inludto nato sin paghindo ang mga kaanakan ataw ka mga kataymanguran sabab tatap impahala din Allah subhanahu wa ta'ala. Namikyan mga kaanakan namo nangangadya Quran. Ayaw ka mo magbati laul, ayaw ka mo magliso sin pagpangadya ni kitab sin Allah ta'ala yaun hipo ka mo sin karayawan diha dunya kamo na in mga manusia ahlullah wa khasatu adlo kiyama hadlo kiyama na dihilang ka mo sin Allah ta'ala darajat ibalando in kasanyangan idihil sin Allah ta'ala kaniyo hadlo kiyama. Mura-murahan mga palanggungan namo agama Islam amo in magmumpa at katutan niyo in mga ayatan sin Allah ta'ala iban mga hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo in nasabot na to waktu ini hatin niya di ko na hatin niya pahabaunin amo in kuang ko ini insyaallah ta'ala hasupaya amo hindi na to kalupahan sabab bang makalando in haba niya naon waktu na kalupahan ting kaiba ng biyayan na insyaallah ta'ala manghihilanda kita ni sin Allah ta'ala pangumuran haamuin sa muno si mana ataw kasmu adlo ini nakalu-kalu insyaallah ta'ala makapagbakra kita niyo. Aqulu qawli hadha wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah yadto na long tain pengajian sin kita niyo tungod paparkala sin Quran amin panghalga ikan niya iban sin pag ayupot kaniya longta amin pag-ayura kaniya amin subay na to dito dungdungan marayaw at kung marayaw sabab na uya na sin arisin kami doon hanin puunan sin katan amal ibadat sin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sarang-sarang Murah-murahan mga kataw tayo manguran in pakaradjaan na to ini amoy in bang manghindwa kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala amoy in bang mayan siya palanyutun kato taniyo amoy in bukon sa jahabiyaon waktu sumakawa launta amoy in mag-anakapo amoy tibya mga angan-angan sin pangatayan sin kami amoy in magsinublihan na hadya in pakaradjaan sin kita niyo sampai pa mga kaapuan na to makalamon sin pagkala ini insyaallah subhanahu wa ta'ala ay balik na to pa kuno na to kalasahan amoy maghatam sin pangadyan na to biayaon sarta lambil kita niyo lumamud manghindua mga yu tawfik pa Allah subhanahu wa ta'ala abang mayan in haindon karungukan na to yadto mahinang na to yadto punan sarta mahinang amal mang na to kapag ang kautaan insyaallah subhanahu wa ta'ala itukpan na to pa uwan. Alhamdulillah hatin niya before sinamuin pagdoa nato hatin niya o mga maniuto din ang mga pahati namo in Holy Quran Islamic Center yan Mampang atau ka Luxon Drive Mampang boundary si Mampang iban talon-talon na biyayaon nag-open kami summer class bali 2 bulan in 2 bulan yaon na alhamdulillah hatin niya ipurga mana mutu imbata makaingat siya niya kasunuan ingat niya Quran memorize niya Quran iban umingat tud siya mga pangadatan biyayan hati niya impagindo namo kanila pag memorize Quran iban amo in labi luba na interbiya Islamiya biya mga pagsambayan pag-ail pagsambayan katan mga aturan sin amo in hihinang taadlo-adlo biyayan damikyan in mga pangadatan biyayan na masi-masi pambiyayaon ukab inamo in pagtaima namo biyaon hati na in magtaima kami si mga bata amo in isteon sila doon na sila magtubiyayan alom sin 2 bulan sabab in class nila na doon adlo in class nila ang class nila long tapwas esa ang class nila sampai palisag siyang tunga damikyan puas subo hati niya amo in pag intriga nila si memorize nila lisag walo na isa mag-class na isa mga sampai pa amo in waktu duhur damikyan hapwas asar hati niya mag-class na siya hakuan amo in Quran damikyan amo in pag-memorize in Quran puas isa sampai palisag hampu biyayan na muyad to in kuan nila para mga bata amo in isteon sila biyayan damikyan hati niya magtaymara kami sa mga bata amo in mag-uwi sila madto sila may na at mahapon muwi sila damikyan magtaymara kami sa
Murah-murahan natin ni amuin mga kita ni pa Allah Ta'ala, amuin palanjutan sin Allah Ta'ala ingkatan, amuin mga pakaragyaan nato ha agama Islam, iban ikatambing sin mga kamo maasan sin katay manguram biyayan ha agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astaghfir lakum amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دين محمد النبي ورسولا. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. ربنا افرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اجعلنا بيننا وبين الذين كفروا حجابا مستورا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.